دما خوش ببینرین هجا ایرو 21 سبات 2024 روزان جی روزا چهارشنبه بویرو گشتن هری سرکی وری بالکش یین کو رودنامه جواره پیشکش بکن لی دست پیکه چه سرنوچین روشا زمانی دایکی جهانی ل کردستان و ترکیه به چالاکیان هات پیروز کردن و بال هات چاندنال سر گرینگی ازمان اندام کمیته ریوبر آپک که دوران کالکان گوت پنگاوا آزادی بو برسوا هری خورد آل دژی کمپلوگران ارتش ترکیه قرکر به بالافران ایریشی گنده کفای یا آکری کرد دو پیشمرگیان جیانا خوش دزدان ارتش اسرائیلی به موشکان ایریشی پایتخت سوریه شامی کرد 3 کس هاتن کشتن بله بینرین هجا سرنوچین مبون اونها جمی برفره بلتنا خوش وره پیشکش بکن و حکومت دست پیکی ده گوت ایرو 21 سباتی آنگو روژا زمان دایکی یا جهانی مافی هر نتوی که هیا کو به زمان خواب بشی جبو هبون او دانسینا و گل کس بونا قربانی لگوری یونسکو نیزی 6000 زمان هنه جنیوی ویا بیتر زمان به مترسیا تونبونی را رو برونه ایرو 21 سباتی روژا زمانی دایکی یا جهانیه لروش آوی کردستان جی زمانی دایکی جاره کدن گشت به بچه آوی امیویه که به ریادانیان به بینرین هجاره پار ببکن لروش آوی کردستان پشتی شورشا 19 تیرمهیا 2012 و حتی نها گلک پیشکتن واری زمان ده پیک هاتن نه اف پیشکتن به آوی دانه به دانیان ام به بینرین هجاره پار ببکن کم پشتی شورشا 19 تیرمهی لسر آستا هریم باکور او روشتات سوریه آنگو هریمین کجا علیه ریوبریا خواسر و تینه بریو برن به قاس 809,608 خواندکار دچن پرورده خواه به زمان خواه دایکی دبینن جبو پرورده کرنا وان خواندکارانجی به قاس 41,867 ماموستا هاتنه ارگ دار کرن او ماموستا جی ل 4106 دبستانان پرورده جبو خواندکاران دادن لی اف نتنی جبو زمان کردی آنگو میجن دروشاوی کردستانی نتنی به زاراوی کردی پرورده تینه داین لکلکم زمان کردی به عربی و سوریانی جی هر کس ذکر به زمان خواهی دایی که پرورده خواه ببینه جخوا شورش 19 تیرمه جی یک جهیمان سرکین وی که بونکو و که شورش زمان ایگلان دهات پیناسه کرن آگاهیم برفرهتر جی ده راپور آمده یم املی تماشا بکن بچروزکا شورشا روژاوا یا 19 تیرمه 2011 ره سیستما پرورده و هندکاری جنو و هات آوا کرن. بریا شورش لباجار حلب، کوبانه، عفرینه و باجار میناوان پرورده بکردی بدزی ده هات دیتن. لی پشتی شورش ایدی برنگه که اشکره دوام کرد. به شورشا روژاوا را به جینا زمان دایی که رو دا گلام به زمان خوی دایی که دست به پرورده کرن. گلین ارمن سوریان و آسور جی به شورش را فرسند به دست خستن که به زمان خواه برنگه که آزاد بجین. گلی سوریان آسور کل دیران پرورده دیدید زمان خواه ایدی لدبستانان و لسازی و مجلس خواه هندبن. چرکسین لمن بچه دبن سیوانا مجلس و کومله خواه انقصر ده دکارن به زمان خواه دایی که بین پرورده کرن. افسروکا دسته پرورده و هندکاری یا ریوبریا خواسر یا دموکراتیکا باکو روشلات سوریه سمیرا حج علی لسر مجار آخفی و گود. لدیجی گلی کرد پولیتیکای که تایبت دهات مشاندن، آخافتن، خواندن و سترانین بکردی قدخبون. نتوی دولتان یک زمان یک آل یک ناسنامه بکردتاسی یک تیپ جخوار دکرن اساس و اف یک دناوا رژیم سوریه دجی سرور بوم. مفرداتا پرورده جی بنرینا شوونیست نجات پرست و نتو پرست آ رژیم سوریه دهات آماده کرن. دیروک دهات برواجی کرن و ببیرنگی دهات هین کرن. آسیمله کرنا گلان لدبستانان دهات کرن. سمیرا حج علی راگان کل باکو روشلات سوریه زاروکین کرد عرب و سوریان به هفر لهمان دبستانه به زمان خوی دایی که پرورده خواه وردگرن و گود. هر زاروک به زمان خوی دایی که تی پرورده کرن. ده همان دمی ده خودی وی شانسه کو به زمان گلندن جی هندبم. ده هف پیمانا جواکی ریوبریا خواسریا دموکراتیک آباکو روشلات سوریه ده عربی، کردی و سوریانی وک زمان فرمی هات دست نشان کرن.
بلش بو پیروزباهیان روژا زمانی دایکی جهانی شل سر استا باکور و روشلات سوریه چالکین جور به جور هاتن دار خستن لالیه که مشبون لالیه که سمینار هبون لالیه که داخلینی هبون او دناور کو همیان دجیم جبو زندگیرنا زمانی دایی که پیام هاتن داین او هاته گوتن دوی خودی درکتنا زمان درک و استا هری جور لباجار قامشلو ببونه یا روژا زمانی دایگی یا جیهانی زانینگه روژاوا و سازیا زمانی کردی پانیله که بخالین خوب شافتن و سیاست و پلان زمانی ارگانیزه کرنه. دو پانیل تکلداری زمانی دایگی ده نقاشین لسر پاراستن زمان و دورکتن آجیب شافتنی هاتن کرنه. لعمود جيب الصدان خوندكار ماموستا اندام سازين سيفيل تبليم الشاكوري و برياد بستانان اورغانيزه كرين بونه. ریو برياد بستانان بداخو يعني كي افروش بيروز کرو ماموستگين دو غرا پاراستن از زمان ده شهید بونه ببیر آنینه. افروش دیرو کاوی و دیگره 1952 دویان. لالی کی دن دسته پرورده و فیرکرنه یا باجار حسکی شاهیه که لدبستان فلک حواس یا باجر لدار خسته. د شاهیه ده کسی ناخوین دیار کرن کچروس که شورشا روژاوا دست پیکا و جاندن آزمانی کردی بو او بسای شهیدان و شروانان ام فیری زمانی خوابونه. فیربونا بزمانی کردی دستکفتی یکی شورشیه. ریوبریا دبستانان آنافچی دربسیه دو شاهی لدبستانان شهیده روزا جودی او پرور زیلان لدار خسته. بصدان خوندکار ماموسته و اندامین دستی پرورده و فیرکرنی کانتونا جزیره تبلی شاهیان بونه. لنافچی تربسپیه ریوبریا دبستانان و سازیا زمان کردی شاهیک لدار خسته. ده شاهیه ده خوندکار ماموسته اندامین سازین سیویل و شینی حاضر بونه. لنافچی تل حمیسی جین ناونزا پرورده شاهیک لدار خسته. لباجار کوبانی آکانتون افراطی دستی پرورده و فیر کرنه دا خویانیک ببونه یا روژا زمانی جیهانی ده. ده سال 1909 نهانده جالی یونسکو و هاتیارک هاندن. دا خویانی ده بالکشاندن لسر خطرین سیاست ترکیه نکول هرمین داگرگری تینمشاندنه. دستی را گهاند کو آمده گه لهمبری وان سیاستان بسکنه و فیربونا بزمانی دایی که پیش بخه. بله جهانی به هزاران زمان هنه که هر زمان جوان جی خودیم زانسته که رنگه که شوازه که جانیه جبو پاراستنا زمان جی همانا سرکه خواندن و پرورده لسر ویه که او یک بطایبتی رولک زیده که اول لسر مالبات دی و باف و آخافتنا لناوا مالبات پشت جی دالیه پرورده دی ایدیم رولک سرکه دی که اول لسر ملی ماموستیان لروجاوی کردستانی دماغوام تماشه دیکیم پشت شورشا نوزده تیرمه او حتی نهاد آلیه زمان ده به طیبت ده اجبود جوانان او زاروکن دوی دمیده ایدی زمان به هم با آوه که خوشتر تی آخافتن او لنوا کولانان شوازی زمان ایدی رنگه که خواه گرتیه دست نوچاگانه مجودی علی و حوالا مای قمروان گوله حاج جیم بالید کشین لسر ویه که او جمره راپورا که آمده کرنه املی تماشا بکن زماني ما هبونا ما أم زماني خود نمسين آخذ زماني هبونا ما أم زماني خود حزدكين بله اون زاروکین لروجاوای کردستانی نه اف زاروک به زمانی دایگا خواه به کردی مزنده بن زاروکین کو پشتی شورشا روجاوای کردستانی جدایک بونه گوتن لفو تفگراوان تیب و هفوکین وان همو به کردی نه لورا شورشا روجاوا
وەکە شۆرەشە زمانجی تێ پێناسەکردن. یک جوان گلاجی گلین کردن روز زمان از لای همو گلین کردستان پیروز کم یک کرد ام دو دست بکی داد بیجن کو زمانی مای کردیم بو جه گفخوشی گلین کرد را کو گلک دبستان و زانینگه ما بزمان کردی هاتنه ذکرن او گلک خوندکار جی بزمان خوی کردی فرد بن او برین هاجی گلک نتوان خواست کو زمانی مای دایی که تونه بکه لگلی من یک کرد گلک بشکتن و بهز خواجی زمانی خو هرتم دنوا بشخستنه ده چه کرنه وەکە مامۆستەیەکێ بێک و ڕاوەستە هەڤۆکێن داگرتی دنیویسە ئەو ji ئەنجاما کەدا bi salan a parastina zimanê dayîkê tê pêşketina zimanê gelekî ji parastina wê tê zimanê kurdî jî bi salan di nava pencên qirkirinê de bû tevî vê yekê jî dikaribû bi rola dayîkan bêparastin. Vê roja zimanê dayîkê pîroz dikim. Kêfxweş e zimanê xwe biştexilên û zarokê me jî zimanê dayîka biştexilê. Em dixwazin ku zarokê me li camiya li debera bi zimanê Kurdî biştexilê û kêfa me tê ser zimanê me biştexilê û em minêkarin yanî ku derî zimanê me ji hemû tişta hebe. Zarokê me wa berin medresê Kurdî de dirin medresê Kurdî. Li Rojavayê Kurdistanê dibistan, peymangeh, akademî û zanîngeh hemû bi Kurdî ne. Dîrok û erdîngariya Kurdistanê tev bi zimanê dayîka xwe dixwînin. Bi boneya 21 Sibatê Roja Cîhanî ya zimanê dayîkê, xwendekarên li dibistanan kêfxweşiya xwe bi van gotinên Kurdî tînin ziman. Roja Cîhanî ya zimanê dayîkê ez li hemû kesan pîroz dikim. Bi zimanê xwe de axivin dinivîsînin. Em bihêvînin ku zimanê me di pêşerojê de pêştir bikeve. Em çanda xwe bi zimanê Kurdî pêş dixin û em dîroka xwe bi zimanê Kurdî pêş dixin û dîroka me nû zimanê Kurdî gelek mesela gelek branşan jî em pê dixwînin û dinivîsînin. Gelê Kurd ji bo pêşxistin û parastina zimanê xwe bi salan têkoşiyan he. Li Rojhilatê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê bi sedan kesên bi Kurdî axivîne û wane dane di zindanan de ne. Bi kesên wiha ev ziman hate parastin û giha vê astê. بله ام جه قناغا انگام جه نوچین زمان روژا زمان در بازی یک جه روژا من دنیا سره که ببین او جه اجبو آزادی فیزیکا ریبر اپو پینگاوا که کمکرنا امزیان لسر استا باکور و روشتات سوریه هاتیه دست پیکرن که اف پینگاف لکانتونا جزری با آوک گرسی و به جوشت پیک آنیم ده لستاندین کج آلیه کمیته کمکرنا امزیان و هاتیه دانین اما بجه لسر کس که نابا او به هزاران کس حتی نابجه امزاین خوش بو آزادیا فیزیکا ریبر اپو دانینه کسی این کودچن امزا خود دن جد بیجن جبو آزادیا فیزیکی یا ریبر اپو چش جو دستی وانتی اوی بکن خالق حسن علیکم به وی آوایی کمیته کمکرنا امزایان کاری خوی کمکرنا امزایان جبو آزادیا فیزیکی یا ریبر اپو لتاخین قامشلوی دروجا سیان ده دوماند. دروجا سیمین ده امزا لشش تاخ و دو باجاروکان هاتن کوم کرن. دروجا دویان ده لنافچه تربسپیه جی دایکین آشیتیه امزدان. کوم کرنا امزایان بجوش لچل آغاجی دوام کر. شنیان دست نشان کرن که امزه برده لکه بچوک آل هم برده کشینا ریبرا پویه دوی تواهی به کاته این هریمه بشداری پینگاوی ببین. لنافچو گندوارین حسکه جی کمیته کم کرنا امزیان خباتین خود دوام کرن. شنیان که امزین خودان و ها گودن. لسربنگاها فکرین ریبرا پو امنها کرد، عرب، سوریان و آشور لورد جین. جبروی جبو آزادیا ریبری خو چجمه بی خواستن ام آمده نپیک بینن. اف در جی نافچه هولی بو. لور جی سی روژن بین اف بر امزتین کم کرن. هر وها لطبقه جی خباتین کم کرنا امزیان لطاخین یکمین، دویمین و تاخا کنیسه هاتن دست بکرن.
وەکی ڕۆژە یەکەمین شوێنی بە ئاوایەکی گرسەیی بەشداری پێنگاوێ بوون و ئیمزەیەن خۆدان. بله اندام کمیته رهبر پارتیا کارگرین کردستان PKK دوران کالکان جی تکلداریم تجرید آلی امرالیه سالواگرا کمپلان نامنته او چالکین کجا عالیه کردستانی او دوستین وان وینج بو آزادی فیزیکا رهبر اپو هاتنه لدارخستن نرخاند دوران کالکان آنی زمان کو کردستانی او دوستین خوام به چالکین کو د سالواگرا کمپلوی ده لدارخستن برسه که هری خورد دا کمپلویگران او دانزانین کو اوی ادی پینگاواش بو آزادی فیزیکا ریبر اپو در بازی قناخه که دم بویا و هر وحد دست نشان کرد که سیاست قرکرنی یا کوتی مشاندن ایدی و بوی آوای نگهجه آرمان جاخوال عالیه کدن هر وحد دوران کالکاند بیشه پینگاوا آزادی به چالکین که هاتنه لدارخستن را در بازی قناخه که نو بویا و دوران کالکان اشارت به تجرید آلی امرالی دیگه او دبیشه منایی که بوی آوایی لسر آستا جانی جه حتی نها نایدیتنه. اندام کمیته رهبر PKK دوران کالکان تevli برنامه تایبت آمدیا haberi بو. دوران کالکان دا زانی کو پرگالا امرالی و سیاست قرکرنا گلی کرد ل دنیای پرگالن به میناک ان ایریشینه و اونر خاندن کر. همو درفت و فرسندان دکن یک و دخوازن کردان قر بکن. د 25 سالین داوینده پرگالا سردست سیاست خویا قرکرنی و پرگالا امرالی رد دامینه. 25 سالن اف قرکرن ل امرالی لسر رهبر آپو دمشاندن. دخوازن انجامک به دست بخن. تکوشینا لدیجی پرگالا قرکرنی جی دوران کالکان برخوادانا امرالی میناک دا و افتشتانی زمان. برخوادانا رهبر آپو یا لدیجی قرکرنی مروف سر وقت وی سیاست دیگه. رهبر آپو نشان دا کو شرط و مرد چی قاز دجوار دبن بلا ببن لپنگاون شورشکری دکارن بناویتن. دوران کالکان چالاکی لدیجی کمپلو 15 سباتی و مشال کلنی جی نرخاند و گود. لهر دری جهانی لحمو بشین ولاد کمپلوگر هاتن رورشکرین. به میلیونان کس تevli چالاکی بون. لدر و لزندان لولاد لهر دری چالاکی هبون. به میلیونان کسی راگاند کو او به مجی و دل خواه برهبر آپورانه. لکلنی مشکه دیروکی هات لدرخستن. پیام خواجی زلال بو. گوتن دما کمپلوی اوروپا شاشیه که مزن کریه. دویلی بورین خواه بخوازه و خواه راست بکه. دوران کالکان دیار کرکو گلی کرد به تکوشینا خواه دست نشان کریه کو جغین آزادی تو جیانه کدن ناس ناکه. سیاست آخر کرنه ایدینی کاره بگیشه آرمان جا خواه. بخواه پیشاندان لدیجی کمپلوی مروف دکاره ببیشه پنگاو آزادی در باز قوناغا دویم بو. پنگاو آزادی بو برسوه هری خورد آل دیجی کمپلو گران. دلگاسیون نامنتوی یا لدیجی تجرید دو سردنا باجر استانبولیه لترکیه کرد به او به پاریزرین بیرو حقوق اساسی کو پاریزریا ریبر اپو دکن ره هفدیتن پیک آنی بون ایروژی شانده پشتیم هفدیتن الگل پاریزران و جاری به دایکین کد چالکی نوبت عدالت بوان رجویان و دایکان جیم کیف خوشی خویش بو سردانا دلگاسیون آنین زمان و تکلداری نوبت عدالت جی او آگادار کرن اندامین دلگاسیون جیم آنین زمان کو چالکی وان باندوره که لسر وان چالکی نوبت عدالتی باندوره که لسر وان کریا او او پشتوانی خویش بو چالکی نوبت عدالت جیم بدومینن. شانده دلگاسیون نامنتوی یاش پرسکریکا کردرا چارەسەری و دژی تجریدی دروژا دویمین ده سردانین خود دومینه. شانده دوه چو سردانا بروی حقوقی 100 ساله کمله ماف مروان و دم پارتیه. اندام شانده ایروژی سردانا چالاکیاری نوبت عدالتی کرن. هف بردevkên karên derveyê dem Partiya Ebru Günay û Berdan Öztürk jî şandeyê rebûn. Şandey pêşmalkên binivîsa tecîd Sucêl dijî mirovahiyê elxwe kirin û bi xizmên girtiyan re hevdîtin kirin. Çalakvanan ji ber serdanê spasiya endamên şandeyê kirin û têkîldarê çalakiya xwe agahî dan. Her wiha dan zanî ku armanca wan azadiya fîzîkî Abdullah Öcalan û rakirina tecîdê ye gotin heta daxwazê wan pêk tên jî dê çalakiya xwe berdewam bikin. Deman demê de çalakvanan têkildarî polîtîkayên dijî girtiyên siyasiyên li girtîgehan tê meşandin jî agahî parvekirin. Di dema serdanê de car bi car keliyên hestiyar hatin jîn.
Di dema Serdanê de endamên şandeyê ji balkişan li ser bandora çalakiyê li ser wan kirî û diyar kirin wê piştgiriya xwe ya bi nobetê re berdewam bikin. Ji ber vê yekê jî wek saziyê xwe yekê sibatê hetanî 15 sibat. Piştî hevdîtinê delegasyona navnetewî têkildarî hevdîtinê xwe li bajêr civîna çapemeniyê darxist. Delegasyonê ji CPT'yê xwest ku derbarê dosyayê ku parêzerên rêber apû pêşkêşî wan kirine de demildest ber sivekê bidin. ولی بینرین هجال افرینا داگرکری هوفتین دولتا ترک و چتین ویین سر ولاتیان بداوینا به جدسپیکا سالی و حتی 20 سباتیان گو حتی 2 دنوا ام بجین مهکو 20 روشن دسپیکا سالی دم لنوا افرینا داگرکری 4 ولاتی جالی دولتا ترک و چتین و هاتنه کشتن اون نوتو 4 ولاتی جی هاتنه رواندن ریت خسنا مافی مروانی افرین سوریه د بلانچویا خویا چلی ده ببیر خسته بکو دولتا ترکیه داگرکر و چتین و 4 ولاتی دناو ده 2 جن قتل کرنه هر وها لگوری ریت خستن دولتا ترکیه داگرکر و چتین خو 53 ولاتی دناو ده 15 جن هر وها تمن بچوک او 2 زاروک رواندنه گریدای همان مجاری ناوندا بلگکرنا بن پیکرین ایجی د 20 سبات در راپورک لسر سوچین دولتا ترک و چتین و بلافکر در راپوری ده هاته ببیر خستن کشی دسپیکا سباتی و حتی دیروکا بلافکرنا و راپوری 41 ولاتی هاتن رواندن. بلبینرین هجال باشار رقای مراسم اوخورکرنا شروان قصد حمود الکردج آلیه شروانان او ریخسن جواکی و سیاسی به پیخات شروان قصد علی حمود الکردی کود انجام قریزه که دل ده شهید بوم خلک رقای اندام سازین سیویل او لشکری لکورستانا شهیدان آل گندی حکومی کمبون ده مراسم ده شروان مجلس لشکری رقای محمود الخلف آخوی اوگد فداکاری شهیدان بدهان و بدو ناچه امی حتی پاکش کرنه خاکا جی تروری لبرخوا بدن ده داویه ده وسیقه شهادت حتی خواندن او را دستی مالباتی حتی کرن لحلب او کمپا سردمی یاشه بایجی مراسم سرساخیه جبو مالباتین شهیدان هبون ایروژی جمع و باطن جانگورین آزادی را سرساغی هات خواستن. مجلس مالباطن شهیده یا تاخین حلبی کنه سرساغی جبو مالباط شهید باکور عفرین ودانه. بدهان شینین تاخین شیخ مقصود و اشرفیه نونرین سازین سیویل پارتین سیاسی یکینین پاراستنا گلو هزین آسایشه بگیرسی بری خودانا بن کنه و لکیلکا مالباطی سکنینه. لبن کنه سرساغیه کسین آخوین بالکشاندن سر مزناهی شهیدانه. سروقاتیه هفبش مجلس شهید روبار قامشلو سلیمان عارف جی تقاس کر کو گلک شروانان دریا آزادی و کردستانی ده جان خو فدا کرن گل منی قهرمان ولات منی بندست ان نگینم آزادیه از تمالا و ناکم ریا راست شهید باکر جان خواجیش بو آزادی گل خوا ولات خدا خالی شهید باکور و دایکا شهید جی بحثا فداکارین شهیدان کرن و سوزا دوماندن ریاواندان هدي يا خيال هدي وعلى عفرين الغالية ومقبرة الشهداء خلينا نعدي احنا رجالك او جلال جوهرية ويبكي وابدي وأتعيش فرسان ما نقبل معتدي لکام پا سردما شهباجی مراسم سرساغی شبو شهید شیلان عفرین او شورش عفرین پیکهات مراسم سرساغی به بجداربونا کوچبرین عفرینی تاوی سازی نری و بریا خوزر پیکهات لسر ناوی مجلس مالباطن شهیدان خلیل عیسو و لسر ناوی مجلس نافچه تل رفعته
رجح العلی آخوینه. ریهاوال شهید شیلان کو جهر ما جزیره بری خدا بو شه باجی آخوی. برای شهید شیلان سوزا دوامی آتی کشناری شهیدان دا او سترانک دیاری مالبات خوکره. شهید شیلان از طلا شیلان را بکن و برای و هزار هوالن و هوالن داول شیلان هنه و طلا شهید شیلان را بکنه. ریا مفرد ریشان دشمن لدویا هدیه باردوهات همولها دبان یکی جوان کنگو او هوالا شیلان بو. دولت ترکیه قرکر یاکوب ایریشین خوین آسمانی او بجاهی نکار به آرامیا لحرم تیج ببا او گل همبری حبدو سور بکه بجاری بریا سیخورین کل ناوا حرمی ده چکرن حود ده جهندر ده حرمی بخناوا تنگاوی کو هری داویه هزین آسایش سیخوره کدن یمیتا دولت ترکیه گرد او مکرهاتنا سیخوره کو هاتیه گرتن جی برای گشتره هاتا پاروکرین کو چاو سیخور لویه که جی مکرته کو جی هاتیه خواستن وینین هزین جهن لشکری او هر وها ین خدمت گزاری جیره انگو جس میتا دولت ترکیه را بشینن. Hêzên Asayişa Bakur Rojhilatê Sûrî ragihand ku wan sîxureke dewleta Tirka dagirker girtin. Navenda ragihandinê ya hêzên asayişê li ser malpera xwe mikurhatina sîxur belavkirin. Sîxurê bi navê Ehmed Hüseyn Elcasim ê ji gundewarê Tiltemirê ye li xwe mikurhat ku ew ji aliyê îstixbarata dewleta Tirk a dagirker ve biriya kurê metika xwe û esfarekî dagirkeriyê hatiye ekdarkirin. Navendê diyar kir ku di dema holdana sîxur a kişandina wêneyên noxteyên hin navendên xizmetguzarî li Qamişloyê hate girtin. Sîxurê bi navê Ehmed Hüseyn Elcasim bi van gotinan li xwe mikur hat bê çawa dest bi karê sîxurtiyê kiriye. Berê min li Tirkiyê kar dikir. Di sala 2023 de vegeriyam heremê. Piştî ez vegeriyam ji Tirkiyê, kurê metika min ê bi navê Ehmed Elrabit ji min xwest ku ez bi istixbarata dewleta Tirk re kar bikim. تواصل معي ويطلب مني انه اشتغل مع الاستخبارات التركيه. بعدها صار يتواصل معي شخص اسمه علي. Paşê ez ferek istixbarata Tirkiyê bi navê Elî jî bi min re axivî. Ez bi zimanê Tirkî dizanim ji ber wê ew bi Tirkî bi min re diaxivî. Wî ji min xwest ku ez koordinatê gundekî yê di navbera Tiltemir û Hesekê jî re bişînim. متواجد بين تلتمر والحسكه. Sîxurê bi navê Ehmed Hüseyn Elcasim li xwe mikur hat ku wî koordinatên hin deveran ji îstixbarata Tirkiyê re şandiye û got. انا رحت لهنيك اول مره. Dema ez çûm ew gundê ku koordinatê wî ji min xwestin li wê derê noqteyek leşkerî hebû. Min nikarîbû derbas bibim. Min ji Elî re got nikarim derbas bibim, Elî got vegere malê. Piştî wê koordinatê dêra Katolîk a li Hesekî bû. Ez çûm dêra Katolîk û min wêne kişandin. موقع ثاني وهو كان كنيسه الكاثوليك في الحسكه. وزوجتي كانت على علم طبعا بالشغل هذا. Hevjîna min jî bi karê min zanîbû. Piştî wê ji min xwest ez koordinatê saziya Sadkop a li Qamişlo bidim wan û her wiha agahiyan derbarê fermandarekî leşkerî de kom bikim. Dema çûm saziya Sadkop ez ji aliyê hêzên asayişê ve hatim girtin. هنيك قوى الامن الداخلي مسكوني و ام بهرمین پاراستنێکên medyayê dewam bikin ku hepegên asnameya gerîleyekê ku di operasyona şoreşgeriya şehîd duaviyan de şehîd bûbe eşkerekir o got hevreyê me şervan nîşanî dost û dijminan da ku wê kes nikaribe xwe li hemberî îradeya gerîla bigire. HPG nasnameya gerîlayê ku di operasyona şoreşgerî ya şehîd Dogaviyan de şehîd bibû eşkerekir.
گریلاyan hevdê Sibatê li Zapê bi vê operasyonê bi ser baregeha artêşa Tirk a dagirker de girtibûn. Di encamê de jî baregeh temamî hatibû şewitandin û 37 dagirker hatibûn kuştin. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG ragihan gerîla Şervan Vartojî ku heta dawî şer kir şehîd bûye û ha got. Evladê hêjayê gelê me Rojhilatê Kurdistanê Hevrê Şervan weke ciwanekî Kurd yê ku dilê wî ji bo azadiyê lê dide tevlî nava refên gerîla bû. Ji bo doza azadiya gelê me bikîne serkeftinê her wezîfeya xwe bi biryardarî xiste pratikê. Li Zapê ku cihê dawiyê wezîfeya wî bû, Hevreyê me Şervan bi ruhê fedayiyê apojî tevlî operasyona şoreşgerî ya şehîd doga viyan bû. Şêwazê fetih û cesareta xwe ya bilind di kesiyeta xwe de kir yek û bi profesyonelî bi ser dijmin de çû. Hevreyê me Şervan nîşanî dost û dijmin da ku ta artêşeke dagirker nikare xwelber hêza gerîla a xwedî ruhê apojiyê fedayiyê bigire. HPG diyar kir gerîla Şervan navê xwe di dîroka têkoşîna wan de danivîsandin û got di serî de malbata hêja em ji hemû gelê Rojhilatê Kurdistanê welat Parêz û gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Agahiyên derbarê nasnameya gerilayê şehîd bi vê rengî ye. Adil Elî Muradî bi nasnav Şervan Varto li Ciwanro ji dayîk bûye hevdê Sibata 2024 li Zapê şehîd bû. Bi her fermandariya biryargeha navenda parastina gel NPG jî bi daxuyaniyekê fermandar û gerîleyên ku tevlî operasyona şoreşgerî ya şehîd Doğan Fiyan bûyî jî pîroz kir. Fermandariya biryargeha navenda parastina gel hemû fermandar û şervanên beşdarê operasyona şoreşgeriya şehîd doga viyan bûne pîroz kir. NPG balkişand ser encama operasyona hevdê Sibatê ya herêma Zapê ku baregeha dijmin temamî hate xistin û got Li baregeha dijmin tevî fermandarê bi peyaya serpel û fermandarên asta jêrîn 37 leşkerên dagirker hatin kuştin. Operasyona şoreşgeriya şehîdê dogaviyan jî weke xelekeke girînga pêngava gerîla ya serketiya dema dawî derbasî nava dîroka me ya têkoşînê bû. Fermandariya biryargeha NPG diyar kir di salvegera kompleya navneteweyî de pêkanîna operasyoneke bi vî rengî gelekî girîng û bersiveke di cih de bû û wiha hate gotin. Operasyona we ya şoreşgerî carekê din nîşanda ku gerîlayên azadiyên Apoyî berê xwe bize ku derê dikare fetih bike. Em hemû fermandar û şervanên ku bi dilsoziya mezin a birêber Apo operasyona şoreşgeriya şehîd dogaviyan li darxistin pîroz dikin. Fermandariya biryargeha navenda parastina gel NPG dawiyê de medya şerê taybetî dewleta Tirkiyê bi bîr xist û ev tiştanî ziman. Tevî operasyonekî şoreşgeriya Ewqasê bi bandorjî artêşa Tirka faşîst û medya şerê taybet a rejîma faşîst hewldan vê têkçûna dîrokî ji her kesî veşêrin. Tevî ku 37 kuştî dan tenê kuştiyekî xwe eşkere kir. Mîna ku tiştek nebûye xwelkor, lal û kerbûnê danîn. Ev nêzîkatiya artêşa dagirker û rejîma AKP MHPya faşîst nîşan dide ku çi qasî lawaz û tengav bûye. Em bi Başûrê Kurdistanê dewam bikin. Li Başûrê Kurdistanê ji dawiya sala 2023 û heta roja îro trafîkeke zêde ya dîplomasiyê di navbera dewleta Tirkiye her wiha malbata Barzanî, Duhok û Hewlêr û li aliyeke din jî li Bexdayê de heye. Ev trafîka ku heyî encama wî yekê jî duh bi şev careke din diyar bû ku çawa dewleta Tirkiye qirkir bi balafirên şer êrişî gundekî navçeya Akrê ya parêzgeha Duhokê kir ku di encamê de du pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dan hem wextî vê yekê pirsên bi vê awayî derdikevin gelo ew trafîka dîplomasiya ku derketî encama wan kuştina du pêşmergeyan bû. Dewleta Tirka dagirker duh bi şev carekê din li dijî Başûrê Kurdistanê êrişekî hewayî pêk anî. Balafirên şer gundê Kafiya ya girêdayê navçeya Agrîkya Ser bi parêzgeha Duhokê ve bombabaran kirin. Di encama êrişa hovane de du pêşmergeyên bi navê Arif Taha û Beşîr Amer Elî hatin kuştin. Gorî agahiyan du kesên din yên ji heman malbatê jî bi pêşmergeyan re bûn. Lê heta niha eqûbeta wan nayê zanîn.
گوندê kafiya ji ber êrîşan hatibû valakirin. Lê pêşmergeyên hatin kuştin duh ji bo bax û bexçeyên xwe vegeriyabûn ser gundê xwe. Ev êrîşên dagirkeriya Tirkiyê piştî hevdîtina li Bexda û Hewlêrê pêk hat. Di nava du mehan de rayedarên Tirkiye gelek caran bi malbata Barzanî re hevdîtin pêk anîne. Destpêkê Musteşarê Mêtê İbrahîm Kalin 28 çile li gel Mesûd Barzanî civiya. Wezîrê Parastiniyê Tirkiye Yaşar Guler jî şeşê Sibatê bi Nêçîrvan Barzanî, Mesrûr Barzanî û Mesûd Barzanî re hevdîtin pêk anî. Serokkomarê AKP Recep Tayyip Erdogan jî 13 Sibatê li Dubey bi Mesrûr Barzanî re civiya. Di 16 Sibatê de jî Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê Derveyê Dewleta Tirka dagirker Hakan Fidan li Almanyayê civiyan. Li gorî medya û pisporan Arman Cavan serdanan Dewleta Tirk dixwaze li ser hinek deverên herêmê êrîşan bide destpêkirin û dixwaze Iraq û herêm jî beşdarî vê êrîşê bibe. Di encama hemû hevdîtinan de ev yek doh bi êrîşekê pêk hat. Bi vî awayî encamên hevdîtinên Dewleta Tirk derdikevin holê. Hem wextî van êrîşan doh bi şev beşek ji hêzên Iraqê ber bi sînorê dohokê ve hatin şandin. Li gorî agahiyan ew hêz li gundê serzêrê yê li sînorên navçeya Kanî Masî ya ser bi parêzgeha dohokê ve bicih bûn. Bilê li Sûriyeyê jî êrîş hebûn artêşa İsraîlê carekê din bi mûşekan êrişî paytexta Sûriyê Şamê kir ku di encama vê êrişê de jî 3 kes hatin kuştin. Şam carekê din bu armanca mûşekên İsraîlê. Vê sibihê İsraîlê mûşekan êrişî paytexta Sûrî Şamê kir. Navenda çavdêriya mafê mirovana Sûriye ragihand ku êrîşa li dijî avahiyekî şêniyan li taxa Kefersûsa ya li bajêr pêk hatiye. Herêma navbihûrî malên siyasetmedar û kesayetên paya bilindên Îranê lê hene. Di êrişê de 3 kes hatine kuştin. Do ji wan ne ji Sûrî ne. Herûha gelekê birîndar hene û rewşa hineka ji wan giran e. Piştî saetên nîvro carekê din bi heman rengî İsraîlê êrişî Şamê kirin. Noqteyên çekdarên Îranî li başûr Rojavayê Şamê hatine bombebaran kirin. Hatanha derbarê vê êrişê de tu agahî nehatiye parvekirin. Li aliyê din jî aloziya di navbera çekdarên Îranî û koalîsyona navneteweyî zêde dibe. Çavdêriya Sûrî diyar kir ku di saetên sibihê de balafirên şeriyên nenas êrişî noqteyên çekdarên Îranîyên li derdora dîrazorê kirin. Li bajarê Bo Kemalê dêrazorê jî balafirekî bê mirov êrişî cebxaneya çekdarên Îranê kirin. Hetanha li ser her du êrîşan tu agahî nehatine bi destxistin. Tê gotin ev êrîş ji aliyê Amerîka û koalîsyona navneteweyî pêk hatine. Herûha li aliyê başûrê dêrazorê de êrîşekî nenaz de noqteyeke çekdarên Îranê hate armançkirin. Di encamê de bêhtirî dih çekdarên Îranî yên ne ji nasnameya Sûrî ne birîndar bûn. Belê ji Sûriyê ve cariyê em derbasî rewşa li Yemenê bibin ji ber ku li Yemenê û pêvegirêdayê jî li derya Sûr her ku diçe dexta şerhînan jî bilindtir dibe. Herî dawî her çi qasî Yekîtiya Ewropayê misyonek ji bo li derya Sûr dabû destpêkirin lê vê yekê rê nekarî li pêşiya alûziya li herêmê bigire. Dewletên Yekbûn Amerîka û Fransê bi hevrê êrişî hinek navendên Husiyan ku hem balafirên bê mirov û hem jî çekên mûşek lê hey kir û di encamê vê de gelek ji van çekan hatin bêkêr kirin. Li kêrakavyekê Husî jî wisa ranawistiyan û li vê êrişê temaşe nekirin. Li aliyê Xezayê êrişên xwe pêk anîn û ev êrişa xwe ku li nava şerîda Xezayê li dijî artêşa İsraîlê pêk anî
وکه برسوا ایریشین اسرائیلی ین لسر خلک فلسطینی پیناسه کرد. فرمانداریان آوندی امریکای سانت کومیرا گاند کل دجی کشته که بارهلگیر لیمنی هرمین دبن کنترول حوسیان ده دموشکین بالیستیک هاتیه آویتن. سانت کومیدا زانین کود انجام و ایریشه ده کشتی غزاره کدید. لیتو اندهین جانی چی نبونه و کشته بارهلگیر جبو باری خواه بکینن آتانی ریا خودم کر. هر وحدی ده خویانی فرمانداریان آوندی امریکای ده ها دیار کرن کل دجی کشته کی امریکی ایریشا بالافرک بیمروف بیکاتیا به خسارک سفک دیسا بر به ایتالیا ایوچویا. ده همان دمی ده سانت کومیرا گاند کوان لهرمین دبن کنترول حوسیان ده رامپای کی موشکان و بالافرک بیمروف روخاندنه و موشک کی بالیستیک جی خستنه. وزارت پاراستنی فرنسای را گاند کوان دو بالافرین کشفی ین یمنی لبحر زور و کندوا ادانی خستنه خواری. دا خویانی نویسکیا وزارت دهات دیار کرن کو دستوردان دو بالافرین کشفی هاتیه کرن و روخاندن. هر وحد دا خویانی دهات گوتن فرقین دریایی ین فرنسایی ین بتیپا فرم لباشور بحر صور و کندوا ادانی گلک ایریشن ببالافرین بیمروف اینکو جیمنی دهاتن تثبیت کرن. اف چالاکی جی کانالا سویشه حتی تنگاوا حرمزه دبا آلیکار کو او لکاریا دریایی پیک بینا. حوسیین یمنی را گهاندن کوان هن هرمین لباجاره اللاتی لباشور اسرائیلی و کشته که اسرائیلی لکندوا ادانه کرنه هدف. ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة بردف که لشکری حوسیان یحیی سرید دا خویانی خویان ویسکی دا وها گوت. هزین دریایی یمنی یگریدای حوسیان لأم الرشرش لباشور فلسطین لدجی هرمین حساسین اسرائیلی ایریشن بالافرین بمروف پیک آنین. هزین دریایی یمنی کشتین اسرائیلی یم بناوی MSC سیلور لکندوا ادانه بموشکن دریایی خونجاو کرنه آرمانج. هر وها یحیی بالکشاند لسرویه که حوسیین ببالافرین بمروف لبحر صور و بحر عمانی ایریشی کشتین شرعین امریکای جی کرن. سری دست نیشان کرد که اپراسیون جبو پشتگیری گلی فلسطینی و برسفدایینا ایریشین امریکا و انگلیستانی یا لسر لیمنی هاتیه کرن. هجای گوتنیه که اویریش پشتی که یکی تیا اوروپای را گهاند که وان دست بمیسیونه که لشکری کریه ده که بجداری اولهی کشتین لبحر صور ببهات. برید انجام ایریشین داگیرکریا دولت ترکیه سرناوندین سوتمنی ده گلک پترولا خام در بازی چمین لحرمی جی ببون کو یک جوانج حتی اف پترول در بازی چمی کو دیگه هجه تلبرا که ببون اونها جبو پاکش کرناویه که خبات جی تینمه شاندن ابنو چه جدناف دنها تورانو چین مین جواکی. جبر ایریشین دولت ترک لسر بنسازیا هرمی گلک ستاسیون پترولی جه خزمتی درکتن نها پترول لهنده ورین هریمی با آوا چمان رد هرکن اف یک لچند چمین هریمی رودا یک جوان جی تلبرک بو لور نفتا خام با آوا چم رد هرکه اف یک زیانک مزند ده خوزا لاور و جینگهی جبو درخستنا پترول جاوی کمیته یک جالی دسته یا چاندنیه شارداریا گل و شرکتا پترول هات آوا کرن. کمیته پترول جاوی دردخه و لجه کی دمکی داتینه دا کوپاش جنوب وره پاقش کرن. کمیته آبوریا جوفاکی د چارچوبه پیشخستنا آبوریا خمالی و دابین کرنا پیدوی جوفاکی سه کارگه لدیرا زوری وکرن. سه کارگه جبو چکرنا کیسان، چکرنا پرچه بلاستیک و چکرنا ماده بلاستیک تینه بکار آنین. کارگه هین هاتنه وکرن گاوه گرینگ آبر به پیک آنینا سیستما خطیر کرنه ده. هر وها به وکرنا وان کارگهان در فتا کار جگلک شینین هری میره
peyda dibe. Tevgera ciwanên şoreşger li kantona Tebqa konferansa xwe ya duyan li dar xist. Di konferansê de kesên axivîn diyar kirin ku ciwan stûna projeya neteweyê ne. Ciwanan li ser zêdekirina perwerde, belavkirina fikrên rêbera po û hişyarkirina ji narkotîkê li hev kirin. Nivîzgeha jinan a Tevdemê civîna xwe ya salane li ser asta herêmê bi dirûşma bi kelên jinan em ê zincîrên êmraliyê bişkenînin û tecrîda li dijî rêbera po bi dawî bikin li bajarê Hesekê li darxist. Şêst delege ji hemû meclisên jinan ên nivîzgehê li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê beşdarî civînê bûn. Di civînê de tecrîda li dijî rêbera po, rewş û rola jinan di her qadê de hat nîqaşkirin. Di civînê de rapora xebatên salê û perspektîvên kejekê hat xwendin. Ji bo başkirin û akîvkirina rola jinan gelek pêşenyar û encam derketin. Ji encamên girîng yên civînê xurtkirina dewreyên perwerdeyê, meşandina xebatên berfireh ji bo akîvkirina rola jinan di hemû waran de hat diyarkirin. Berîbînerên hêjam li virdîgehîjin dawiya bultuna xwe ya saet 7 û dibêjin heta nûçeyemên dawiya rojê saet 23 de morên pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşiyê de her şad û baxtewar bin.